Gitari ya Oasis imeyumukiye obosongoli tukolya rabo kwanyara kurwa maegere go cyasaba sobati nabangina bali bebwatiraneti anene igoro y'ekinchira cyokolenda abana babo muri kito dipo nasanya naroboti rwasenchira yobuime abantu ko bagenderete gucengera umuyega o Easter na konyoro gusanga nabande asikinjira ao amaegelio yo kwerenda kwa bangina bebwatiraneti niganyare gukorekana ime yenye gitari ya Oasis Specialist Center ime yo muchiokisi siri tukoria rero being Easter ntwabwate e function ya abangina na basacha ko basomigoro ya mangana yo roiboro so iko twarangirete baswati bali bebwatiraneti ko basomye sabali yembo yo bolito kuborokera libu na bakurenda abanekero baiboirwe. Siku hii ya leo tumekuwa na kikao cha kina mama ambao ni wajawazito. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Gati y'abangina abo banyora morokerera ywe nigo bagokera umurobiri yo na gwakangambya muno asogose miwokuya kyokera nyare ko bakonya gwetanga kurwa seme chando ao somo kutano bwa bangina bebwatiraneti na twatire ko nyama masomo twanyorire yengencho wansira buno ko cyake sabari yo konyoro yo ko bogori omwana kwenda nere sabari yo simbaka buno go kinyo omwana oyo tote bambiamo na sinya gitari Oasis n'abantu bakurwa amasomo amaya kulingana buna abangina babwente ko baibwatiraneti babwente gutare sabari. Kwa leo tumekuja kushuhudia mafunzo ya wamama wajawazito hapa Oasis Specialist. Tumefunzwa vizuri na tumejifunza vile tunaweza tunza ujauzito wetu na vile tutatunza watoto tutakapowapata. Abakorori b'enyagitari ywe nigo bakera abangina mbuya monaso gwesokia sobonge nagosemia abande banyare gwesokia ere banyare konyoro bokorori oborongerio kwerenda ase amagima abo. Tumekuja kusherehekea na sisi kwa hii function ya Mama's Fair. Tumefurahi, wamama wamepata masomo na pia sisi kama hospitali tumesema ni asante. Wamama wamekuja kwa idadi kubwa, tumefurahia. Ndaitako taivonsi abachambia mona na kwariga ni bali batanyora libagali ogoika naende ngakienda karatora atwaro umuyega buno yoiga manyara kwa mogoika kwa sababu tumepata kujibu maswali kutoka kwa akina mama kuhusu masala yao ya wakiwa wajawazito na wakati mtoto wao amezaliwa jinsi ya kumtunza na tumeweza tukaweza kusema vitu ambavyo vinatakana kufanyika na vile ambavyo havitakini kufanyika na jinsi ya kumweka mtoto awe katika afya njema. Danger signs rendi mechandende yonse baratwara sobolito na bakongo bondi bwensi abana baratwara kero bayiboiru ntwabaira turwa masoma mange ndoche ngamba cha bange na ende twatware ritukoligia basomire twagokire na barabu Ndua kuko na ujauzito karibu hapa tuko na wataalamu wengi sana, tuko na pediatricians, tuko na gynecologists na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Asante. Bangina bari bonse babwate NHIF twabariganira se nyagitari ya Oasis gutumia tore NHIF card. NHIF card nige ukava kurwa maternity mpaka ikero kwenda nyumba. So karibu as Oasis gukonyora abana ikero konyora umwana oyo gotokumurenda mpaka ikera gurwe nyagitari ogenda guchika. Kulipoti ya Gitaseni Kiandizi TV kurwasi nyagitari ya Oasis Specialist Center imeye county ya Kisii. Ileteria nendipon asanya.